esklusivament One News qed ixandar siltiet mill-video ġdid ta' Riffs, Conditional. Video mill-album il-ġdid bl-isem Can't Stop the People. Tkellimna ma' Ray Mercieca li rrakkontalna iżjed dwar dan l-album li minnu diġà ħarġu żewġ videos oħra. Għalilna li dan l-album intlaqa tajjeb ħafna u l-kummenti li rċevew huma ferm pożittivi. L-aqwa ska magazine, jiġifieri Do the Dog, radio stations, Australia, Franza, Germania, l-Ingilterra, they all picked up on the singles. Fost is-suċċess il-kbar tagħhom lura fl-1981, Riffs kienu għamlu suċċess internazzjonali bid-diska Dance Music for the 80s Depression, diska li għadha tindaq sal-lum. Riffs huma magħrufa mhux biss f'pajjiżna u fil-fatt qed jippjanaw biex jippromovu l-album il-ġdid tagħhom f'pajjiżi bħal Ingilterra, il-Ġermanja, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u anke l-Awstralja. Fid-diska Bad Seed f'dan l-album jingħaqad magħhom artist ta' fama kbira. U emmana Neville Staple li huwa one of the frontmen tal-ikbar band li għaw fid-dinja of ska li huwa The Specials. So Neville Staples is on one of our wieħed minn singles tagħna. Dwar id-diska Conditional li taħħa qed naraw il-video ġdid għalilna hekk. It's a fun song, it's a 100% ska song. I would say watch the video, hear the song and make your own decisions what you think about it.